sengigqokile sengiphuma sengiza la enkonzweni ngesikhathi engiphuma ngazo kwafika ingilozi eyindile eziphuma ezulwini zathi lezi ingilozi sithunyiwe Shembe sithunywe kuwe sisuka ezulwini kuthiwe asize sizobulanda lapha ezulwini kunenkingi lokusuka izolo kunomuntu ofike lapha ezulwini osuka lapha emhlabeni lo muntu iminyaka yakhe uphile emhlabeni iminyaka ewu65 hayi kusho umuntu osemdala lo muntu wayesefikwa isikhathi sokuhamba emhlabeni lo muntu mayefika lapha ezulwini ukuphila kwakhe la emhlabeni akakaza senze sonke akakaza yenze into ekuthiwa isono kodwa manje lo muntu uma kuthiwa kuvulwa amasango ezulu ngoba njengoba engenasono umzwayele makuthiwa kuvulwa amasango ezulu kuthiwa kangena ekujabuleni kwenkosi yakhe lo muntu akangeni mayethi kuvulwa isango kuthiwa kangena kangeni hayi ithi lengilosi ithi inkosi lezi ingilosi zithi ukuphenywa kwaze kwabalwa ngisho inwele kubhekwa isono kuthi asikho unwele olanamathelwa isono ngoba ezulwini akangeni umuntu onesono ithi kwaphenywa yonke into kwathola kathi lo muntu akanasono akakazone muntu emhlabeni ithi kwasekuthiwa cha no akuthunyelwa abantu emhlabeni ingilozi ezohamba zemhlabeni kuShembe lo semhlabeni okuyena osayine ithikithi nokuyena ovumile ukuthi lo muntu akasuka emhlabeni ezizulu ahambe kulandwe yena zaseyifika ke lezi ingilosi ithi inkosi maNazaretha zifike lezi ingilosi sengiphuma ngithi ngize esontweni zasezithi Shembe sithunywe ezulwini kuthiwa sikulanda ithi njengoba ngifika nje ngihambe ngo5 to 1 ukuya ezulwini njengoba ngibuya nje manje ngibuye ngo1:20 ithi ngithema ngifika lapha ngase ngiya kuye lo muntu ngafike ngambona ngambona impela ukuthi akanasono ngamphenya nami ngathoda akazasenza ithi ngibese ngihamba ngenhlizweni yakhe ithi umuntu uma esehambile emhlabeni amakamera enhliziyo yavulwa wonke ithi kodwa ngifice kunekamera elivaliwe ingavulwa ngase ngithatha ukhiye ngalivula kuleli kamera elivaliwe ngifica umbhalo owabhalwa uye lo muntu bengelona Nazaretha ithi ngifica umbhalo owabhalwa uye uthi lo muntu yena ayekazangena ezulwini chamahamba emhlabeni wabhalwa uyena ithi ngibese ngufuna lo mbhalo ukuthi wazi wabhala lo mbhalo wakwenze njani kwafika umuntu oyiNazaretha lo ndawo ayekuyo wayeselo umuntu oyiNazaretha wakhuluma indaba kaShembe base bebuza abantu ukuthi ubani uShembe lathi leli Nazaretha uShembe uNkulunkulu base bebuza ukuthi njobe uNkulunkulu uthi uShembe uNkulunkulu unalo elizulu lathi leli Nazaretha uShembe unezulu wayesethi lo muntu naye ngene kulelo zulu likaShembe yayesengilozi yakhe sibhala ukuthi mhla ehamba emhlabeni noma ngaba ngcole kangakanani ngeke ngengene ingakho kuthiwa uboziqaphela izinto oyikhulumayo ngoba ingilozi yakhe iyayibhala kusasa uzovukela wena imesivezela umahluleki wakho sengiyakudedela siyacela siyintsha uyabona sibancane siningi izinto ezidlala emhlabeni mhlambe irelevance yaShembe nempilo esiyiphilayo ungangakanani itsha lezi efikile njengamanje ngathi imigundo efikile yayibona iphuzo efikile yasibona lezi zinto lezi ashaba abantu bakudala bekholwa ngempela azingekho nentshalo ekhadi zabo bona uma zikho babethila kanjani nazo ngoba ngathi abantu abaningi siyamthanda kodwa bese ehlulwa uSathane noma ngithi uLucifer kade emhlabeni afika akafiki manje ngoba sekuzelwe nina noma thina kade uSathane afika la emhlabeni into endala manje nina niyenenze engathi uSathane into efika ngoba sekukhona nini iyodwa into yokunqoba izwe unamathele kuShembe iyodwa ayiningi ubona kulula kodwa ukuba ube nalezi zinto ezisihlanu engizoyibala 5 things lezi zinto ezisihlanu engizoyibala uyabona unalezi zinto ezisihlanu engizoyibala uSathane asongena kuwo uSathane umxoshi ngokuya esontweni
usathana umxoshi ngokuya emgidini usathana umxoshi ngokunikela usathana umxosha ngalezi zinto ezisihlanu engizoyibala ayi baba sizizwe 1 fanele kube nothando Sathana amfuni umuntu onothando oqala lo kufanele okwesibili kufanele ube nomusa usathana akamfuni umuntu onomusa okwesithathu fanele ungabi namaqhubu usathana akamfuni umuntu ongenawo amaqhubu usathana ufuna umuntu onamaqhubu ufuna ube umuntu ongenalo iqhubu ma umuntu ekwenza into embi funa lo nto uyidlulise isidlulile nje okwesine fanele ungabi nayo inzondo usathana uhlala kubantu abanenhliziyo ezinenzondo uzonda umuntu nje engakaza kwenze lutho uzuthi ngimphile uzuthi umphiwe lo muntu okwesihlanu kokugcina fanele ukwazi ukuthethelela ube nalento ethi uyintethelele ungagcina uthi igquba nginalo kodwa uyicindezele inhliziyo yakho ukwazi umuntu uma ekwenze into embi umthethelele uyabona lezi zinto engiyibalayo izona ezisihlanu ekwazi ukuhlehlisa usathana umuntu yize zosifake zona akukho okunye ebese uthatha inhliziyo yakho yabona ukukholwa kuyinto enzima kakhulu bese uthatha inhliziyo yakho uthanda ushembe ngokupheleleyo ushembe umthande ungazenzisi abantu abaningi ushembe bamthandiswa abanye abantu ngoba uyabona umuntu ushembe efuna umthando 1 umhloniphe 2 umesaba 3 yabona ushembe mamthanda umhlonipha umesaba uyabona umuntu into uyabona ubaba wakho ayithi umthanda baba wakho kakhulu okuzalayo uma ubaba wakho ekushayela umthetho ethi lento la kulomuzi kaSibanibani mfana wami ngisho sengihambile ngifisa lento ingenzeki angithi ngisho sehambile emhlabeni niyeniqhubeke lo nto ningayenzi ingoba nisuke nimesaba nimhlonipha niyamthanda niyamesaba niyamhlonipha ukuthi ubaba wathi lento ayingenziwa uzoshaya uvalo noma noshembeke noshembeke ushembe ufuna umthande ngenhliziyo epheleleyo bese uyamesaba bese uyamhlonipha ngoba ungamthanda ushembe umthando okudlula bonke laba bantu abagcwele la egcekeni uma ungamhloniphi ukumthanda kwakho kuyizeleza into engekho ungamthanda umhloniphi ma ungamesaba ingakho abhala athi umbhalo wakho oqala ofundwa emthandazweni yesabatha mesabeni uJehova izizukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe uyabo noma igcine imithetho yakhe kodwa uqale ekuthenini mesabe qala bese ugcina imithetho yakhe hey baba kade niseMozambique ngani mawile baba ngikhona ngengisale ushebe ufika kanjani eMozambique mhlambe yazi sengicela mhlambe kuze sivale mhlambe umuntu uhamba laseMozambique bese ngicela mhlambe simanga nje sokugcina mhlambe ngoba phela uNkulunkulu uhlezi izinto esingazazi zithi uJesu uhamba phezulu kwamanzi wabengazi uyakwazi ushembe sizothiwa vusa onkwanyana sebeshonile kuye eCape Town asingazi ukuthi leyo nto uNkulunkulu uyakwazi uyazi mhlambe eMozambique noma nje khona maduzane khona asandokwenza isimanga ushembe eMozambique bengikhona isimanga asenzile eMozambique zo2 esoqala uhambe wayokuma phezulu kwamathuna wayoma phezulu kamongameli oqala wentando yeningi waseMozambique uSamora Machel wahamba wayokuma phezulu kwethuna lakhe into ebiqala ukwenzeka yafika inkosi eMozambique kodwa ayikaze inkosi nyangezulu eMozambique yafika izwe lisabuswa uSamora Machel kodwa ayikaze iye emadlinzeni amakhosi amadala aseMozambique kodwa unyazi lihambile la ukuma phezulu kwakhe la ubeka imbali la kusisa isigameko sesibili asenzile utholakala ukuthi lapha mase kufanele uyobhabhadiswa awukho umfula azobhabhadisela kuwo abefundisi wasethi umfundisi Ntombela ngibani obhabhadisa olwandle nebandla kubhabhadisa olwandle kodwa eMozambique uNtombela
ubaba uthe akahamba uyobhabhatisa olwandle. Wangena olwandle namaNazaretha. Ngicabanga ushambakaza abhabhatisa olwandle nabefundisa bakaze babhabhatisa olwandle. Kodwa ezweni laseMozambique babhabhatisiwe abantu ababhabhatiswe eMozambique babhabhatisa olwandle mfundisi Thombeni. Ethunwa izwi lamazwi Nkosi uNazirezo.